Zdravím všetkých milovníkov kávy. Dnes si spolu pripravíme kávové linecké koláčiky a voňavé varené víno. Tak poďme na to. Pre osiatu múku, kakao, cukor, vanilku a kávu dajte do misy kuchynského robota. Pridajte nakrájané maslo, vajce a vypracujte hladké cesto. Cesto zabalte do potravinárskej fólie a vložte na hodinu do chladničky. Kým sa cesto chladí, pripravte si karamel. Do panvice vsypte cukor, pridajte vodu a pripravte zlatý karamel. Do karamelu prilejte zohriatú smotanu a opatrne rozmiešajte. Odstavte a nechajte vychladnúť. Cesto rozvaľkajte na múkou vysypanej doske na hrúbku približne 3 mm. Pomocou formičky vykrajujte kolieska a uložte ich na plech vyložený papierom na pečenie. Do polovice koliesok ešte vykrojte do stredu dierky. Vložte do rúry a pečte približne 6 až 8 minút. Nakoniec naplňte kolieska karamelom. Do hrnca nalejte víno, pridajte na plátky nakrájaný pomaranč, citrón, vsypte koreniny, vlejte med a zohrejte pod bod varu. Potom prilejte brandy, hotový čaj, zohrejte a môžete podávať. Sladký nový rok vám želá Popradská káva a redakcia Dobrého jedla.